یل حضرت الوفات کور حضرت زہرا اس مرثی پران تم مرثی تس موجود ونکس تبلیغ کران تمن مرثین یم سات لیکھان بوزن کی نعت بوز میں تم دپان نعت وچھو کس پہ بدلان مرثی گو اخ نعت گو بیاکھ مگر یہ دپان اگر اس مرثی ونو یہ گژھِ کوتاہ لہذا مرثی ندارت یہ ونان اوتان منن وٲلۍ آج ونان پانسی مرثی ندارت مرثی ندارت اد کیا مرثی ندارت مگر بہت عرض کران مرثی دارد حسین دارد مراسم عزا دارند تمیک تھاون ول زندہ اتھ عہد رسول خدایس سی امیر المومنین سی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اتھ عہد امام زمان علیہ السلام یہ تھو برابر برابر اس ڈلو نی کہین کیازِ أسۍ چھِ سِرس وٲقف تھٲمٕتۍ ظٲہری سِرس اصلی واتو أسۍ تور ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ وٲتِتھ یم چھِ اَسہِ نٲیِبِ پیغمبر